Hay, referent thang len sangan. Pathian ming chu isu ani. Ti vel ka soi thon an nerin ama. Witness theology chu kan thiat sa thup ka ringa. Chu bal soi rin om lawa engtin nge soi kwa langa. Engtin nge koi heranga Bible thu ziak te engtin nge ti don ti ro chu kan shrelova. A tran chan kwal tur te la engtin tin amonia han pong so le dan tur te en hawila. Ngai thang hal pop ang engtin nge soi o. Pu thang len sangan no so mong. Exodus bungur Pathian ming hi Jehovah nge Isu azo ti hi tun tum chu thupuya mangela atha ome uluk takin kan siranga Pathian thu mun hemi kan sirang sa anga Exodus bungru chang nia chuan ti chuan Pathian in Moses abia anena ke Jehovah kani Abraham hena te Isaac hena te le Jacob hena te khan Pathian engkim ti theya in kalo in lar ta a kaming Jehovah in ero chuan an hena kala in thiat tir lova ya ta hian Pathian in ama le ama in puangin kaming Jehovah in ero chuan an hena kala in thiat tir lo ti kha asoya ta hian Jehovah ti chu Pathian mingani ti kha chiang takin kan han wal ta a mathaya bung khat chang som ni pakhat thu kha lo chiar le ila atho mathaya bung khat chang som ni pakhata fapa a hringanga a minga I suai sang ani chun ami ti an thil ti sual laka a chandam don sia atia ti kan mu boka Exodus bung ruk chang ni a Pathian min chu Jehovah ani ti kan hmu lain mathaya bung khat chang som ni le pakhata a minga Isu isa ang ti alo ni taboka Jehovah ti le Pathian min ve thawata na Isu an saka hi Pathian rang minge thil thu mun soina ti te kha tuntuma hian zir ho donila atha ome apakhan nata na chuan Jehovah ti kha hanlu chil masata photila avat in kan ringa lui huna Israel te Pathian soina atana an man avat chong tlai deuh va tra apakhat na atana chuan chong tlai hle mai kha zong lar berchu Jehovah ti hi ania Jehovah ti hi atira heti hian Hebrai Bible om mai lo ni in alanga Hebrai tonga om dan ka chulo da thata ila sap tonga hian YHWH ti in consonant hlangin YHWH ti kha Hebrai te Pathian soinan man ani thina chu Pathian thu zirna tong kama hian tetragrammaton an tia horop pali Pathian ming soinan horop pali an man suk soina kha anita a YHWH consonant hlang anita ni an soidan jon kumzabi rukna le sari na vela khan Hebrai Bible vowel kan ti hi ala om lova consonant hlang vekin anda ta a mase vowel om lo ringo khachu alam dan tele ani phung kha thei ngil alo hlo om ta ka wang khan kumzabi rukna le sari na nulama khachon consonant kara khan vowel an bel ta a ti chuan consonant kara vowel an zuk bel ta ka chuan I kha Hebrai Bible kha vowel telin alo om ta ani ti kan muwa kha chu adik phota YHWH kan ti takapok kha chu adik phota atira vowel om lo kha chu adika ti chuan kumzabi paruk le sarin kar bora Hebrai ho po in vowel an lo nei ta a ti ap chu po chu adika ti chuan soizui tur oma atop lama emo kan soizui anga poimo chu vowel chu tu te siam nge ti khani ta a ti chuan chu vowel la chu asiam tu te chu Masoretic ho an ni a ti chuan Hebrai ho in Masoretic text ti hi
voin ni thangin traditional text an manga an tanak kan ti po hi Masoretic text ani ti hreta ila chu textina appointing eng mo vowel tan ziama at zia dan le mizo bible le lin dan te le one so theology na soidan te hi a in milem a hebrai text ne chon a in milem ti te kha kam enanga chiam tawin kan soidon ni atop lama o chu wangin vowel a lo om ta a ti ngot kha atoi lu tukin akim chang lo lu tuka an thil ria thia pon loi na to ya an du chin an lange ka hrelawa Masoretic pointing le Masoretic text be chana kan soyani chuan nakina to pa enge result kan hrimaya kha Hebrai mi te hian an lam hre em maya Bible an han chiara YHWH ti alo oma piang khan a pe helnan Adonai an ti thina chu tiang alo ni awang chuan kum zabiruk na le sari na nulama consonant hlang kar vowel an zuk ze rual khan YHWH ti tak po hi an vowel ze lu tura kha YHWH I o an man Adonai kan ti a vowel pathum akha an la chuak ta a ele ole e kha vowel pathum kha la chuakin YHWH ti kara khan an zuk zep ta a ti chuan YHWH ti chu vowel tela han chiar ta ka chuan Yahowa tiangin alo chuak thei ta a Yahweh Yawa ti tinen khan thumun reng ani bokani ti kha hreta ila thome ti chuan Yahweh ti chu sa trong Bible lama hian Yahovah ti in kum sang khat zanga somthum pasari vela William Tyndale nge ni Bible le lin khan aron mangani ti a ti chuan Lutheran German tonga Bible alo le lin khan Yahovah ti chu Jehovah ti in alo da ta a mizo Bible butopa thu har hil fia na ti a khan chu chu kan muani kha lo hra chiang taila kan mizo Bible man lai butopa hian thu har hil fia na ti kha oma tuna kan thil sei tak po hi khatami kalak chua kha ania adikanga arin tlak tura ngai taila ti chuan YHWH ti a horok masa Y le H ti chu ia emo ye ti emo a lam thei alo ni ta chu chu sound number somruk le pariat chang lia hian aron mang pachi amaya ia ti kha pathian choi mo in hla sa ula ahming fakin zairu tolai lira thaler te kal tlang tur tan chuan lam lian tur chung pong ula ahming chu za ani ama chuan hlim ro ti in ram mang ta ni heta za ti Hebrai Bible a chuan ia tiada kha lo ni ta chu chu YHWH ti a Y le H I o tu kha ani ta om zia chu ia ti chu Jehovah ming kai toy ani na taka pe chuan Jehovah soina ani ta ni ti chuan thu thung luya Israel te pathian ming chu yaw ya ti kha pathian ming kai toy ani te meo adik lu tuk tat i tu man kan phalawanga ti chuan khan puthang len sang a hi a vot hadona kha isu hi Jehovah ni je proof tumna na mang adona ma se avama votu hi ni dona en thuak hi a thol ma thi na mo one so hi chuwa ana soi ze lang topla man ngai thazel phatang we Jehovah ti ani ti kan kheta Hebrai grammar kal manga page on third person singular number ania third person singular number ti omzia chu Jehovah Yahweh Yahowa emo engeni YHWH kan ti emo kha khatiang alo ni la third person singular number ani boxi chuan singular form ani boxi chuan pathian pakhat chau soina ni ti kha kheta bokila Jehovah panian omring tamai mai tok te po hi Christian pastor jinga le evangelist jinga te po an lo omani ma se Israel te pathian Jehovah dik tak ero hi chu pakhat ba ka om theilo ti kha Hebrai grammar kalmanga tong po hian
phía takin kan khiat thei a be sei omani comment về log còn khá khá chân chú grammar hay là thì về thằng nào plural thì ta plural verb em một thì tiếng cái in trinity trans chân tour lại iso hi zehoan đi lâu thì soi nó tour khi anh thế là five vết thầu bốc xì à bồi thác téo mà nè anh tiên nan cắn tị tê ông ta ui tiếng chi ta cắt sập trong ở chuan thì khang personal pronoun ani plural ani anh nít chuan ami sin na la pathian na soi kom na anti chu tiang chuan an mang hai la rim sima Greek trong ani ma Hebrew trong ani ma English ani ma chu wang grammar ti te soi ngam tur chian ni po hian ka chi alawa grammatical analysis hi kan ti ni chuan wan ne sia ta chiang lu tu kan soi je la nga tlak chen je tin third person an ti po grammar zong soi tur chuan a fit chi lo ni ka ria soi fi alo me third person chu nge ni po soi chung lo tin an first second third oma first chu soi tu ma ni soi na ke ma chu ta chuan plural le singular khom zel second a po third a po ti chuan second person chu kan mi bia ka kha ni ta nang kha local te kan han ti an chi kha mi kan va bia ka kha second person chu ani ta chu tianga chuan third person ni thin tin an proper noun pu thang len sang ti po kha pu thang local te han ti ang chi kha vocative case ang chi khan second person lo chuak te ti chuan third person chu kan mi soya a chung chang kan soi kha ani ta ani tuna antenan tuna hian reverend thang len sang an pathian thu soi me ka kan han ti khan ka tiang a po khan plural le singular khala om zela ti chuan third person singular ani chuan I khami tuna ka soi zo chia a to ber an hung bera a chung chang kan soya kha mi pakhat soi na ani ti na ani chu wang chuan yawe ti hrim ma hi chu singular noun proper noun personal name ani ti hi a chiang khop maya soi buai tur om lova common noun chua ching an oma a za thak ani chu wang en khalai ka chuan ka support khop mai ama hi mo adik chia ti ka kan soi lok nga tin sam number somriat le pathum chang som pariata nangma chau hi Jehovah mingpu leilung zong chunga chunu berini ti an khiat theinan ti kan buka kha poka Israel te pathian Jehovah chau khani Israel te pathian Jehovah chau kha ama chau kha Jehovah mingpu thei om chum chuani ti kha kan zu chiang thei ta ti chuan Jehovah mingpu thei chu pakhat chau lo chu an om lo ti po kan khafia thei ve bok ome chu ti ani chuan thuthung huya an pathian ming chu Jehovah ni in chu Jehovah ming chu ama chau lo chu pu thei ve dang pathian dang an om reng lovani ti kha ani chu Jehovah khang te kha a hril fiat dik lo nga hrim sema Jehovah ming pu thei om chhuni ni han ti te kha ming pu thei om chhuni ni ti ni lo Jehovah ming pu nang ma chau hi Jehovah ti ming pu om chhuni ni ti ani zo ka a pu thei han ti zo san a ma chau kha na pu thei ti na ni lo mi pakhat ni Jehovah dang an om lo ve nang ma chau hi Jehovah chu I ni ti zo ka ni ani lo zo na hril fi nga latin pathian ming pu hi an tam mai Israel zi nga te po hian am zol nei te zi nga te chung te chu kan la soi phai nga am va tu tur kha aron kam phai nga char mai ni ain pal ona tur thang wa Yahweh Yahovah YHWH hantila chu third person singular form aloni box ya wangin pathian chu Jehovah ni in Jehovah chu mi pakhat chau lo chu om thei lo Jehovah ti kha Israel te pathian chau lo chuan pu ve thei dang an om lovani ti kha kan zu mu thei ta ni kha Jehovah chung changa lo du tok ta photila Isua ti ve thung hi han lu chil le taila Isua ti kha ni china khan ma thai bung ka chang som ni pakhata khan kan chiara minga Isua isang ani chona mi te an thil ti sual la ka chandam don si tia Isua ti kha Hebrai tong chuan Yeshua tiania Greek tong chuan Jesus
ti ani thua helaya Yeshua tia ya ti hi Jehovah ming kai toi kha ani ti sam number somru pariat chang li a kan mu to kha Jehovah ming kai toi ani ya ti kha Jehovah soina ni nga ti kha lo lang ta shua ti ro chu chan dam na ti na nia chu ti ni chuan ya ti chu Jehovah ti na nia shua ti kha chan dam na ti na ni bok chuan ya shua ti mo grik tonga Jesus ti mo chu Jehovah chu chan dam na ti mo Jehovah chu chan dam tu ni ti na mo alo ni ta ni ti chuan Isua isa ang ti a hian Jehovah kha about reng lawan hi chu Jehovah ming kha aron be ngala thuthung luya Jehovah ming ala be ve lo zo shua chandam na ti kha Jehovah ti akhan bela omin Jehovah chu chandam na ani Jehovah chu chandam tu ani ti na lo ni ta chu ti ani chuan Isua ti hi ming randai ni lovin thuthung luya Israel te pathian Jehovah ming ti len na Jehovah ming ti chang thum na ti zong te point zuk soi tai la adik ome Jehovah han ti hrim kha chu a om zia chon oma ti emo ani ama a han tiang chi kha a om zia chu ni ta oma han ti pe kha chu Exodus bungtum chang som le pali a I oma kani oma chuan in hnen a hian min ron tirani ti a Exodus bungtum chang som pali a kan hu ami kha anita chuti ni chuan thutlung luya an pathian chu aming om zia ngau ngawa chuan chandam na ti kha ala tel lovani ti kha I kan zu khrachiang theita anga Jehovah chu tunge ani a Jehovah chu eng ang ti thin pathian nge ani ti kha thutlung thara aminga Isua isang aminga Yeshua isang ti khan aron nem ngeta a mo thuthung thara Isua Jehovah chu chandam na ani ti khan Jehovah kha eng ang pathian nge ani a eng ang ti thin nge ani ti kha aron nem ngeta a chu ta tang chuan thilom zia ta lo lang ta chu thuthung luya Jehovah le thuthung thara Isua hi ming khana lo ni lo pathian pakhat ming kha thuthung lui lama la bet tel ve lo at na tho tu ti lan na nu ron ti lang tel ko in Yeshua Yahoshua ya kha Yeshua ti kha Isua tu chandam tu Jehovah tu chandam tu ni ti na alo ni ta ni ti kha kan zu mu thei ta ni ti chong Bethlehem lo piang Isua ti hi Jehovah ming pu in alo kal ti chiang takin kan zu khra thei ta chu ti la in Jehovah ming pu thei chu thuthung luya Israel te pathian chau kha ani ti kan soi to bok sam number somriat pathum chang som pariata Jehovah ming pu alo kal chu ama Jehovah chau lo chu midangan om thei lo ama lali suangai po in Zohana bunga chang somli pathuma kapa mingin kalo kalani ti a soi te po khan ati fia te em maya kapa ati chu Jehovah khan Jehovah ka kapa tia alam chu ni ta Jehovah chu thara bani a chu thara wa chu fapa a lo changin ti sapu in lo kal ta ti sapu a lo kal tan chuan ama ring tu Jehovah ka apa ani lo thei lo bani pathian lu rang ni lo ma se chu ma jang kapa ning kal ati om jia chu Jehovah ti pu in kal ati na lo ni Jehovah ti ming pu in alo kal ti na ni chu ming dang pumia lovin Jehovah ming pu in an na tho tur chandam na a tho tur tilang boxi in Yeshua Jehovah na chandam ti kha Isua ming om zia chu alo ni ta ani is Yeshua ti hian Jehovah ka tunge ani a enge a tho ti kha ron tilang ti na ni a an na tho zinga poimo ber tia soi thei kan soi ngam tu chandam na thok tu ani na ti lan nan Jehovah tu chandam na ni ti in Isua an satani chu ti ni chuan thuthung luya ka ming Jehovah ero chuan an hena kala in riat tir lo ti le a minga Isua isa ang ti hi ming khan
alo ni mi alo Jehovah ti ming bo mi alovin Yeshua tin isuan lo sata ia ti chu Jehovah ming kai to Jehovah ti na nia Shua ti chu chan dam na ti na nia Jehovah an na tho tur chan dam na kha at minga ron in Yeshua Jehovah chu chan dam na ni ti kha Isua ming om se cho lo ni ta ka wangin pathian sang ming emo ming khan emo ni lovin thu thung luya an pathian Jehovah ming ti chang thun na Jehovah ming ti len na ani ti in zuk sai tai la adi ko me ming khan dai ani lo ti kha khafia phot te ang point dang le a chuan point dang a kalma in khami point ha kan changa pastor vel sit anh em sẽ cái là va mizo Bible glossary kha aring bera tin reference zaire mat point na zia ka reference zaire ma zia ani erin oma glossary hi nakina top lama kan so yanga zaire ma hi yaw isu chu yaw ti zonga zia ma ni sela pa pathian ni ti ring tu ni le chuang mi lawa trinity ring tu ni a chu wangen mi zia dan om zia le enge ma chu hria ta tul khop maya mizo Bible glossary hi trinitarian pa zia ni wang in UPC tan tran chan chi ni lawa tran chan tu rom lo ti kha hriat tu ra ni James R hoi ta kan hria anga David u ta ho e theng ho hi tun la yak trinitarian langsar tak tak ho hi heng ho trinity sil fia dan hi zaire ma soi dan nen hian ain zulin ain em ma chu reta ila mitam tak soi dan chu ani lem lo an ni chon je ho ming pu pathuman om ti zong khan an soya chu wang chuan Jehovah kha mi nung pathuman oma amai ro chu iso chu pa ani lo an ti thu ka tiang khan an soya trinity po kha chu wangin oneness in ti tan tran chan chi ni lo mizo Bible glossary te hi ti kha kan soi shim phot anga na Jehovah ming pu pakhat chon om thaya chu wang chuan thu thung thara Isu Krista in pathian ming pheliya ti kha ran putala wangin Jehovah ming puin ka local ti na ni ka ba ming ka local ti te po an ti ta zela ani tel thei chiang khop ba san chu ma khan pathian ming om tel mi awangin ani theya tin a in ona thula kan ti agency ti kha kan soi to khami kha ani bera la san chu Jewish tradition zo to ni wangin kan soi non to lawang ti chon pastor a chon anoi ke ti chan chan in chiar ngai lo am ani o ti thei ani tun la chon lai khabu nei lo pon hei phone ringot point eng thil tam tak ati thei a second chon lai khabu kan enang lai khabu enang hei chan chin thama thaya ziak hril fiana ani the New Jerome Biblical Commentary tin i phek zaruk som thum palina ani chon Isu Krista ka central figure ani hele kabua hian Isu Krista chungcha ka soile ko mu berani ti an zia ka ti chuan chu Isua ti ming chu enge Jesus the Greek form of Joshua ti takul ta Hebrai tonga khan ven ula interlinear te aimo indu tu na ven ula dictionary aponi se Bible dictionary te poni se tina Angus Bible dictionary te eng wa tam mai Harper Collins tiang chita lara deu ten John Darvan ma tiang chi te kha tam mai zo en ula indu chuan pe chuan hei ka en nang ka du tong san kan perfect don chuan tam tu ka percent poni lawa ti chuan Isua ti chu Hebrai horop ale Hebrai tonga chuan Joshua ani eng wangi nge je sam hi lo om thin atira chuan a chan chu Latin church father te atangin ani a chan chu wai sound kha nei ve lova chu German po Luther te ron choma wai sound nei lawang bok ani chu wang chuan hei vai ho point v te po hi symbolic kan ti te po symbolic an ti thin khama khatiang kha ani tong sang khan phonological variant kha om thina eng ama khom thina ni ti kha ta ila ti chuan kan ke ma ni lam thiam dan le tong then kata kan lam thei dan tur khan kan transliterate ta kai ma ni horopin tong dang kha kan ziak ti na ni chu ang chia chon Isu min khan china puthang len sang so yang khan Greek tong khan an ziak ta ma se Hebraya chuan Joshua nana fa pa Joshua ti khapa ming ang khan ya
om zia poi nang chi a yawe ai na chandam yawe chu chandam na ni ti na mo ni a dik thei ang per tu ra chuan hey atlang pui na atlang pui ya om ziang thil fian na chuan pathian in na chandam ti emo pathian chu chandam na ni ti emo ani chu ti rolin adik thei ang bera chuan yawe min tran pui ro ti na ani ma ti nan da ani hi chu wangin Isua Krista kha Jehovah ming pu ni wangin le Jehovah pa ming pu pakhat chau anom thei ti zonga silfia don ani chuan a silfia na kan pom ani chuan Joshua po hi Jehovah ni tur ni ti na ni ain I Joshua ming le Isua ti kha ain ang chia Hebraya a om zia po a in ang chia Greek tongin an zia ka a Hebraya chuan Joshua ani ma se I ze lo om dan ha kan soya a Hebraya chuan ze ni lo ya ani Yeshua Yehoshua ti em engemo adik ber kha sia ta harta Yeshua chu ne nghe tiếng em hết tiếng mấy sẽ lo cái tiếng ang thil fi asu apoi thei dan chuan ngai to na zeo ming pu pakhat chian nom thaya ma se Joshua khan na fa pa Joshua khan na ron pu phota ti chuan Isua Krista na ron pu le Isua Krista chu Jehovah a chuata an minga lai nang chia zo Joshua na chu ti ni chu Joshua ka Yahweh ani ti na mai do na ka ti zo kan thil fi to chu wangin engi am je ka thalo mol mang nge kan sia to tlem lu tuk nge pon loi nge ka salo nge thurin kan rui lu tuk na lama kan thua ka film lo ka salo thil am je chu kha ni chu wangin mi in pathian ming pel hi an put trao Eliza ti te pon an pu za kha ya ni Elia Elia ama ka te kha Hebraya chon ani tho ni je kha in wangin nge lo je sa no am lo Hebraya ma se tong tonga khan transliterate khan je kha lo in sep ta ni chin ka soi jo che ka chu wang chon ngai to la Eliza te Joshua ti lo tam tak kha pathian ming phel pu ya ti ming phel ya ti pu an tam chu wangin sam number somriat pathum chang som pariat thi Jehovah ming pu thei pakhatan om ti na ni lovin nangma chau hi Jehovah ti ming pu om chuni ni an ti ni zo chu lai chu riat tur ania ani lo chon engwangin nge ye ti khan lo pu treu engwangin nge zo so na put engwangin nge Eliza put wa isai minga om atam mai chu wangin hei mol mang lu tu ka tianga hril fiat tu ni lo than ai in vo thlangal pok mai ama le ai kha te khan a vo thlangal tok mai chu wang chuan enge kan mamo chiang tro ka soi la wang ana kan tiang mamo kan nei chiang in bi travel deuh la kila te hi kan in cha du ni te se aya chuan khai hei hi ni the new Jerome biblical commentary te kha pakhat kha tok viau ka du to khanga ta hian khami chung chang kha chu wangin Yahweh ming pu hi anom to Yahweh ni vek ti na ni reng lawa Isua Krista minga lo vet ta ka wa ama Yahweh khani wa ti ngut chan tu rom lawa Joshua ti na ni Hebraya chuan Joshua minga ni chu wangin none of panen ming nang chia nei si kha pakhat Yahweh ni pakhat ani lo ngot chan tu kha pothang len sang a theory tang chuan om lo reng khai boi thla khop mai chu wangin Isua Krista khan pathian ming phelaron pu pathian choi moi na ming aron choma aron putel ani chu Joshua point na pu Eliza te le midang dang point an pu ani chu thilam dan zo ka ni khlai kha riat acha Jehovah lo chu chandam tu dang an om lo ti khan en le tai la Isaiah bung somli le panga chang somni le pakhat kan en chuan keilal pa hian kati ani lom ni keima lo chu pathian dang reng an om lo pathian fel le chandam tu kani keima lo chu adang reng an om lo ti in kan hmuwa he thu sei tu hi Jehovah ania ama lo chu pathian dang reng an om lo wa ama lo chu chandam tu dang reng an om lo ti kha war takin sai ni Jehovah lo ka chandam tu emo chandam thei pathian dang an om lo ti kha ani top mai ni chu di lai chon luka bung ni chang som pakhat kan shir chon voina hian in tan Davida khu chandam tu piang ta
lal Krista chu ati tatlat maya Jehovah lo te chandam tu mi dang reng an om thei lo lai le Jehovah lo te chandam thei pathian dang reng an om lo lai ya Bethlehem lo piang Isu kha voina intan Davida khu chandam tu chu apiang ta tin ni tatlat maya mo chu tin ni chuan Bethlehem lo piang Davida khu chandam tu lo piang Isu kha thutlung luya chandam tu om chun Jehovah kha ani lovin midang an ni thei to lo valo kha tin ma thai bung ka chang som ni pat kan chia chu ta ka atminga Isu isang ani chun ami te an thil ti sual la ka chandam don si a ti kha kan hu boka an na tho tur po Jehovah chau ina ati thei chandam na kha mo Isu minga khana ron lang tatlat maya chuan Isu Christ ai Jehovah ti sa lo chang chu ni ti in ama po Jehovah ming pu in lo kala Jehovah chau ina ati thei mi hring te chandam turin mi hring te chandam turin a local bokani ti hi fiat thiam apoi mo emani mo thuthung lui an pathian in Jehovah khan keima lo te chandam tu dangan om lo pathian fel le chandam tu kan keima lo chu adangan om lo ti lai voina in tan Davida khu chandam tu piang ta ati hian chandam tu om chun i Jehovah kha Bethlehem lo piang kha Davida khu alo piang kha ani lo na ka Jehovah keima lo te chandam thian om lo ati lain aminga Isoi sa ang ani chun ami te an thil ti so la ka chandam don sia ti le maya chuwang chuan chandam tu om chun Jehovah kha Davida khu alo piang Bethlehem khu alo piang aminga Jehovah tu chandam nani tia an lo sak Isua Iashua no Iahoshua Jehovah tu chandam nani ti ming arong pu hi pathian rang ni lovin pathian na thok tu ti sa alo chan chawa ati thei thisen ne ya alo chan chawa ati thei ataksa khen bia om chawa achandam thei mi hring te chandam tu turani na tilangin Jehovah ti pai box si lovin Jehovah chu chandam tu ni ti in Iahoshua Iashua Isua ti kha an lo satani ti kha heta tang hian chiang takin kan zu mu thei bokani du to le tai la o kha point hi na ania point hi na kha kan chang le do na i soi tam po ngai lo ma le mi pa ngai tan hi chon ka tia e le khabu le enge wat eng lo lo po hian nan ngai to la Isaiah le khabu zia ka context hi thuthung thar lam ani la i se ta thakap ma an che ve la nam dang pathian te le ama ai chung chang a in khai khina an khang ho kha pathian ta kan ni lo ve an om lo ve atia ke ma chau hi pathian om chun chu kan ni sin heng milem ta hi an om lo i alem an ni pathian an ni lo ati na kha ania pathian in chu chu Isaiah zia a kan mu a chan chu khati hun lai Israel te sual na sat zela pathian an ui re sana an sa khuana zong atlak bal zia te le an da za zia zong te kha e kan hre thinin karinga chu wang pathian in a zil haw na le ama chau pat betura azuti na le milem chan cheve la pathian dang eng am ui re san thin na te la ka vo kha na tam tak kha ni chi ni ti dik lo ti na ka na chi ni ti la man ni lo sim chu hriat tur ani a chu wangin mi zo tong ngei po hian reverend al fakh zol khan thuthlung lui zir chen na ti azia ka thade mai kang te po khalo an ula isai le khabu om zia te achong chang ang chuki ani azia chip chiran om kher lo mai the ni mi zo jinga chon kang te khalo en ula a chiang renga chu wangin pa le fa pa le tharau thiang himan om lo ti lamani lawa chandam tu ti te kha an ma ni chevi la nam dang pathian dan ui re san thin na te kha a chandam zo lo chu chu a context zel su ni zoka ka re tur ni a thu thung tharami ren va kai ko pa ama chau hi ni han ti top zel kha chu a context hel vik zel box ka pathian thu hril via dan tur ani lo ti kha ria ila chu van Isaiah zia khian pa le fa pa le tharau thiang hlim ni lovin pa pathian je haw le nam dang pathian te chung chang zo ko soi ti hret tur khalai ka hreta ila ani le engtin nge pathian ni min chan dam ti chu en ila bible
he bai bu chang hian en ola khe polin ka chen sia khin hunga ovi re edit 2017 nami ani sial po ma ang po ni se he hi kan enang in khongai to na in khongai to na lai nat na nein om ula pathian in krista angai dam cheu ang bok in ngai dam ton ro ti ani hi Riết thiểm all xong đậu tù giống chi nào Màn lai lòng đậu tù mò Xuống ngày đầm nó lệ in ngày đầm nó khá Chăn đầm nó tí khá nằm bom trì nên cái sĩ nó bom tù ra ngay lệ Chuan ý xua Krista in mình ngay đầm bắt thiên mình ngày đầm khá Thì sen xuống hơn mình ngay đầm thì chuan mình chăn đầm anh bom phải cái đó bố thằng điện sang bố anh cái trong cắm chạy số là nè cho tí cái tí cross mình sản tâm lòng tí cái xoay ngay là tí anh bom phải là ngay tại là tí chuan khang khang nhận thua là tí chuan anh cần hiểu hi instead be kind and tender heart to one another and forgive one another as God has forgiven you through Christ Pathian in Isu Krista mangin min ngay đam chú ngày đầm nó xuống ngày đầm nó chú chăn đầm nó kha anh ấy pathian là thọ kha chú cho cần pom anh ấy chú anh pathian in min chăn đầm hiền ama ni là when Isu Krista mangin min chăn đầm thì anh giặc quá anh ấy tại chú vàng xoay tầm vía mà ngay là và do nó bung thông trang xong vào cả tập pathian in mang ngày em có vẻ là mang ngày em mà afa pa pe thì afa pa mangin min chăn đầm thì anh ấy ngã sa sim mà chú vàng trái khát lách bôi là ý là atok hiền cái gì tắm ta có mà lạc tuôn vì bản hệ khát thi đủ to kia là số vàng xuan em chẳng đắm đủ đang nắm thấy là hạn tiết context help vek box gì Bible dịch đang phết thề box gì này khác ở chỗ nào lại ở trong cái nào là và bọc lọc thu lạc của lại doctrine mình tu ra cái hết của mấy tí na này chiang luôn tu số vàng son pathian này mình chẳng đắm mà mình ngày đắm đàn thì mà mình còn kala mình còn ngay đắm này là về Isu Krista mangin này prepositional case instrumental case anh tiếng gì cả anh ấy penin lại khác cái gì kan ti chon lại khác gì nan pen kam lang Isu Krista in chan dam chau Isu Krista mang in chan dam chau ti chon Isu Krista mang min chan dam tu chu Isu Krista ni lo chiang rang to chu wangin penin thil ka zia ka pen ka ni lo chu Bible in zia dan chu ani ti khara ta en Pathian in Isu Krista mình ngay đâm Isu Krista mình ngay đâm Isu mangin mình ngay đâm khalai ta ka chuyện tổ chu ani itir ko pola le khaton shim min china the new Jerome biblical commentary pok khakan pochole mai nga ram cha ka karon da lang ta sa pola le khaton a hian instrumental case ani vek NTNI creation chung chang te tiang chung chang shim ate hian preposition am instrumental case in om zel ani agri ka po anti instrumental case nge material case anti khani tunak sem ka penin le kha ka ziak chemin mau ka sat han tiang chi kha in ti lo pon chem mangin pen mangin ti nat a soi thaya mi zo tong chon te khan kan thathiam hem chu wangin pathian in Isu Krista mangin min chan dam ti hi Bible in zia dan ani zo ti lai hi hriat tu ani khaminam het tur khan pakhat chen bel le tai la Galatia bungli chang ani la nima sela ahun bi lo kim khan fa ni na kan mu thei nan dan nuai om te chu tlan turin pathian in afa pa me che shin dan nuai lo piang na tir chuak ta pathian in ramruata hun bi kem chuan min tlan turin afa pa chu tira tlan ti hi chandam ti nei na lo te na ti le ta than ka tin ma se chun mol wang ngai tur ni yang chu chan chu sub trong shim point anula redeem le safety hi Webster synonyms dictionary ta kha en ula om ze in ani synonyms ani ti nan da chu wang an ni dictionary me pon an da chuan tu te na moi nang law an ti kha chu an ngai dan vak ro la ya ngai sak tur ni ti kha sia ila te chuan
ta tan le chan dam ti chu pu tunga kha ma ngai ki mai mon ni le ka ra so lam nge tu ber kha nge ni ta UPC pastor zinga mi khan thel tu mon ni TV ani reng ka riat tur ni atum le ko po hi ai nang renga han thil fia tak ko in ten dictionary a po synonym za anda hrim bok ti kha ka soya anda na dictionary nen po ka soya te chon pathianin a hun bi a kimin a fapat chu dan huai om ta chandam turin tlan turin a tir ti chan pathianin a fapa isu krista mangimin chandam ti na kha ni le mai a chu bible in zia dan ni shil fia po ngai lo reng af ma chu fapa alo chang ti na han ti le ram je ka cha bible je oi lo wang mai ani ti kha ta ila Satan zia ni pathian thu in zia kal tuang trong kam tuang tlam le literal language pa ngai po ati na ti ni alzil kan ni chon bible hi ring in ti ve lo la tha chu wangen azia dan hi kan oi don ni chon pathian in min chan dam turin isu tira isu amangin min chan dam ti kha efesia le galatia chiang lu tukin kan bua adang kan da bel lawang a chan chu video thui le don ti khan kan du to ko nge soi le don kan ngai thla ang chu wangin chan dam tu Isaiah bua context le hemi thuthung thara a context chu a in person dei ti te kharia ila kan soi to kha chu wangin pathian in isu amangin min chan dam ani ti hi bible min zir tir dan ani tu point yang ro se apoi lo hei enjia ka lo enjia pom thai lo tu te chon chumi ati na lo pathian na kho ve la ma ema voi na fa pa pe ti po ama chu fa pa lo chang ti na ti na ani na taka chon ati na ti hi chon eng kim ma shil fia thei lo am lo in mathematics hat ai ma science thil har ber te le philosophy po ni sela pathian thu po ni sela tharau thil te po ni sela a har ber po hi ati na mang a shil fia thei vek ati na ni ngal vek mai chu wa a class lawam ani ka ti na theology ka chu ma adang le chuan Isua hilal pani ti hi Isua hi Yahua ani ti nani ikha han soile ton taila mizo bible buto ba thu har hil fia na anda khan lalpa horopui vi kalalpa ti kha soi zauna chuan lalpa ti soi zauna chuan thuthung luya YHWH ti kha Yahua ti alam hian an nai berani ti soin Isua hilal pa ani ti hi Isua hi Yahua chuani ti nani ti in soya chu te ni chuan Isua hi Yahua chuani ti chu Isua hi Jehovah chuani ti nani ta ni chu te lo ni chuan Isua hilal pa ni ti alam na thuthung thara kan hunu maya heti hen lo enjoy taila zona bung som ni chang som ni pariata kalalpa le pathiani ni ti in thoma khan Isua kha akova Isua poina pom ni inalanga kalalpa le ka Yahua kalalpa le ka Jehovah chu in ti na lang ni tani chu mizo bible buto pa thu har hil fi kalalpa le ka Yahua tin zu da chang li kan en chuan kan ho tu le kan pa nei chun Isua chuan oi lo ti in Isua u nau pa nge zu da hian asoi boka kan ho tu le kan Yahua nei chun kan ho tu le kan Jehovah nei chun Isua an oi lo ut an achiang tatlat maya tin zu da chang li kan en chuan kan ho tu le kan lalpa nei chun Isua chuan oi lo ti in Isua u nau pa nge zu da hian asoi boka kan ho tu le kan Yahua nei chun kan ho tu le kan Jehovah nei chun Isua an oi lo ti atang te hian avachiang ve ti kha lo ne le sela Korinthon ni na bung li changa ma ni chanchin kan khil si lova Isua hilal pa ani thu kan khil thi tin polange hian asoi boka ma ni chanchin kan khil si lova Isua hi Jehovah ani thu kan khil thi Isua hi Yahua ani thu kan khil thi Isua hi YHWH kha ani thu kan khil thi ti na ni ta ni heng lo poi lak chho tur tam tak omang ma se kan la chuak vek seng lawa Isua hilal pa ni ti chu
Isu hi Jehovah hi ani ti na ni si chuan Isu hi YHWH Yahweh emo Jehovah nge kha ani ti kha achiang ma Jehovah ming pu in alo kala mo Jehovah ming pu in alo kala Jehovah chawina ti thei chandam na po aron thok ta re ngani Jehovah ming pu in alo kal kan ti khan Jehovah ti pai mi alavin Jehovah ti laron putlang zranin thutlung luya ala putel lo chandam na kharan putel ta Jehovah tu chandam na ni Yahoshua Yashua Isua ti kha an lo satani Isua Krista ni lo hi Isua ti ming pu ve him chu midang te po an thova mase Isua Krista ero chu Yahua ani zia chiang taka kan hu bi ka wangin Isua ming ron pu ve midang te len ngai fin lo tu rani ti kha ani a kha entinan Jehovah ming pu pakhat chaw nom thaya chu van Isua Krista kha ne ti midang ran pu thei lawa chu van Isua kha ne ti ni china khana claim chu tiang ni lo midang pon an pu ti kan soi nga la tu na khan midang ron pu ve bok ma se an ti le ama hin vovel mai bok ani hi tin Isua Krista ti ani bi ka wang le Christos Messiah kene bi na khan Isua ti ming ron pu midang la ka chuan adang lam hrim ani ti kha ta tang point kan su khre thei thutlung luya po Jehovah khan ami te chandam tura tu te mo atir thu kan nual maya ot ni ela te po atira ti khan mi hring tu te mo kha atir ve fo mai ma se chung mi te chuan Jehovah ming an pu ve lo Jehovah an ka soi nga lang aris huai thei mai ka ti ka soi ka Eliza po pathian zol nei ro pui lu tu ka ni local le tur hril non ni hril lo ka ni thutlung thara zohana Eliza local le na thleng ti thlengin kan mu kat tiang khopa mi ro pui khan pathian ming pu an pungai no an ti le tap ka zo so pa na pu ai sai ti ta eng emo atam mai ka la chok seng lawa en tina pa ni khat ka soi la chiang hal mai zong ula in du chuan i khoi mo in zon theina na Google ni mo le khabu an ni mo an zong ta u pathian ming phel pu hi an tam mai ani chu wangin thon ne ma pathian ming pu po an tam i Bible ngai po en tir tu rom chung ta chu ani wangin an pungai lo han ti ve thor zel te hit so pastor sun ni box ya ni ti soina om ngai lo reng renga Isu ero chu Jehovah ming aput mai ba ka ama nge kha YHWH Yahua chu ni ti fiat na tam takkan mo wangin Jehovah ne minung rang an ni hi ti lo sei ve tur ni lo wa tin Jehovah mà ni ve kina mà ni ming han put that la an noi em ani Isu ka yewe ani chon Isu ka ni yewe ming pu ti ngai no kai logical tak po hian na an noi ni heng hi so kan da soyang dal pa ti hi tu te nge ti fu lo ti chiang tawin kan soi don ni ham zo Jehovah midang chandam tur atir mi hring dang te ne na ngai khata nga ya kai pol ve chi an ni lo ti khareu chu hereng ila athabok me point dang le chuan Isu hian pathian fom kim nau lalpa chung chang kan soyang lalpa iawe ti hi om zia chu ta not West Semitic root atangin anti linguistics base ani chu an chuina chu not West Semitic root atangin vap chating khatiang haya tiang chi kha ani ti takan huwa chu the New Anger's Bible Dictionary in chiang dang lon zia ka chu ta chu om zia ne lang chu oma emo nimeka omeka omzel to ti na ni ti takan huwa tin rabbi wain do sika zia ka ta pokan huwa zu da rabbi ngai chu pat yawe ti om zia shrim chu ni a ming to bul le engemot an man tana tak ero chu tu man an chiang lawa tin alam dan tur po hi soi angin hebrai ho in pathian an tri lu tu ka wangin Bible a pathian hmingin zia na piang kha an ni na anga alam rik dan tur anga lam ri lo khan apum pel nan Adonai kalalpa ti nan siar ta lo thina chu Bible lalpa ti horop pui lo om chan po khan ni yawe ti chu lalpa ti na mo ti tok te khan lo ma ti chuan tun chuan Israel rama khon Adonai ti tolon Hashem an ti le to ti chuan tu te mo chuan yawe ti om je chu Hashem ti na ni an ti le du mai do na ni
khang mấy kha kan sẽ thiam lâu thin ti te ka ta ina khoya trangin nge kan soi tron anga te khana bul bal what meaning chu ni ta se na tetragram to na kha what meaning shim shim ma chu lo ni ta se la hi en tur ni Reverend Zairama kan Bible hi ti kha en ula Reverend Zairama kha chief translator ani ta hian ching don mon je ka chief translator in Mizo Bible glossary po hilo boy pui sen ti wangin a boy pui thu ta kha azin an jiak vek ani kha ta khan so wangin Mizo Bible glossary jiak to hi Zairama ni ang te kha arin thaya ti chuan ni chi na khan pu thang len sang khan kum zabit paruk pasari sawela voel lo om ta ti atro kan so yang ka dekha top lama chu voel chu tu te da nge ti kha ka so ya masoroti sawan ni ti chuan masoroti sawan da ti chuan chung hoina an text siam chu masoroti text ni tu te poli na mo an ngai san Bible code te po hi masoroti text atranga an en ani le ta zela overall puyam ti chuan chu masoroti text chu athil naran ni loin hebrai ho chuan traditional text an manga an tanak po chu masoretic text ala ni le ta zela chuan hebrai bible kan te hi masoretic text chu ani an tanak khu ani ti na ani chu khoya ngai kan mu ka phua chopin ka soyam em la kong hey anang Jewish the Bible Oxford ta Hebrai professor ta Hebrai mi te le professor rolina le lin khan ni Jewish background le lin ni thuma shoya hian kan hu engtin nge in ziak ana kan hu them they take seriously the traditional Hebrai Masoretic text of the Bible cái nên Hebrai hậu Bible Hebrai hậu pathian đại kapu con tiang ngot hian an ni ya thok lo ti kha chiang ra traditional text này tlat này chung nung bera an rin roll ber ani ti na ni an tanak kha Masoretic text chu ani ti chon Masoretic pointing kha alo om ta avoel tem da lu ta alam dan tu sang kha an siam fela an chen fel ta chu Masoretic pointing chuan engtin nge lalpa ti chu soi ti kha kan en do này tu te nge dik lo zok ti chu chiang to khopang ti chuan pan mo lo don bul bal deuh tang hian an chiaranga Mizo Bible glossary chuan dan kha an en hawanga chuan en mimalin ming bi kan na yang hian Bible rama nam sang ten an pathian bi kan na ya Hebrai ho pathian ming chu German Bible a Lutheran Jehovah ti in a ziaka Sapawin Jehovah ti angin an siara ani chuan Yahweh ti in a siara Zehia vihi Yuri angin alam ani he ming hi oma niya ti na ni Exodus bung thum chang som pali som panga Zudatan he ming hi an lam hre hle Bible chuan a piangin Adonai ti in an siar thin chu sap tong le lin kan tong in lalpa ti le lin ani veta Adonai ti po hi an lam hre tel avan ti te in an soya atira an lam rik dan hret ani to lo sap horop chu YHWH ti in an ziak ta bera alam rik dan ni tur ni an chu Yahweh ti ani Yahweh ti ani Hebrai ziak dan te Lutheran Jehovah ti a ziak te sap hawin Yahweh ti an ziak te hi alam rik dan thu mun tur ni Mizo beng le lei chuan Yahweh ti alam rik hian an nei ber ti kha Zairama zia ani hi Mizo Bible glossary ani ti chuan aziak zela en tin nge zia hi ti chuan thuthung thara ero lalpa ti mai aziak ani thin pathian soina ani chuan Yahweh ti na thluk ani Isu chu lalpa ani ti chu Isu chu Yahweh kha ani ti na ziak ani Mizo Bible glossary kha nula si ala po ti hian ma OV po ti hian ma hi OV ani si ala po bok chu wang chuan lo en ta ola ti chuan Hebrai text chu tanak chu Masoretic text ani kan ti vowel da lu ta pointing siam tu te po Masoretic hawan ni kan ti an nin eng tin nge an siam eng tin nge an zai an da ti hian china the Mizo hoi nen an soi dan le
tin ka soyang khan reverend zai ram hi isu krista chu pa pathian ani ti ring tu ni chong lo UPC te UPC ni Kerala Oneness Theology pom tu te tan zo Bible glossary hi tran chan chi ni lo ti kha an soi nom deng lok ang chan chon ring dan ang chong lo an hriat thiam dan ai nang chuang lo trinity kalina hril fia chuang lo ti lai kha kan thadon ni en tha zelang sorry ti sau hi an ma sai le iso in soi dana kan lu don ni le masar ti sau in pointing vowel an siama vowel ten siama te chuan la pathian soina adonai ti te le pathian ni lo soina adoni ti te an clear sang ta veka oi lo chuan hebrai thiam ho hi chiar ti ro chu biak thin ke na Israel rama khon tu mo ka fo na ka tu la ka zon ma men chiar chak ta tial lam tur nge ke ti ron chiar mai thina ti chuan na adoni mai lo din mun sang soina samuel abung som ni pakwa chang ri antinan rabaki kha Eliezer ane Abraham chia lo Abraham chia lo khan anu pui tur vazonga Rebecca vam bu khan Rebecca tui choi tur kapolai down lo oma khan ria ti chon tu in tur dila in ta che kapu ti a khatianga kapu ti na tong kam kha adoni hi ani pathian soi na adonai ti nen khan masar ti sau hian an thliar sanga an mang ngai lova chu hebrai bible a ein ji dan ani mek ti khria ila zon tin hun sang soina hi yawa soina adonai ti nen film khur takin thliar ran tur ani adonai abika plural form divine title hi adonai soft vowel manga zia my lord laka thliar ran ani ti khachiang takin an zia ka ti chuan otia lot ti adonai pathian soina na man thin atanga le lin ania athumal hebraya hian suffix thunung bet abi ka chin chiana mihring ni na le pathian soi shan na anne yani ti le ti chuan thang adot le hian hebraya adonai ti hian abi takin Israel te pathian ko ka he thumal hi otia voizali somwa vel man ani adonai chu adoni chu mihring soina na man ani thung antinan Genesis bung somli play chang sari te numbers thum ni chang somni panga lalte pani na bung hi chang som pukwa lo en ula ti chuan adonai pathian soina long vowel ne na ziak achung mi ne na eng cha tro le short vowel ne na ziak emo adon ti pa ngai emo adoni ti aya pathian soina na man ani chan chu yewa soina te pathian dang soina te le mihring ho tu din mun ro pu ho soina te clear shannan ti ani ti chiang takin an ziaka chu tu tan ha tho ai masar te so na tho ka ani ti chuan an nuaya hian adonai ti a saya kha long vowel kha masarati sten pathian masarati sten na he thumal hi pundanga pathian soina na man vowel sei hi masarati sten athumal hi mundanga man ne na pathian soina bi ka ta na an ser ran ani ti a chui the ti le takhal maya ti chuan adoni ti hi otia pathian soina na man ani ngai lo a chiang ta tro hi ti chuan hi masarati chin chian in pathian soina adonai le mihring soina adoni a thliar sang a thliar ran atanga pom chho ani ti ta chuan heng hi khoya ngai zia International Standard Bible and Encyclopedia Hastings Dictionary of Bible, Dictionary of Deities and Demons, Theological Dictionary of Theodon, Dictionary of the Engem hay ani. Here, anh diễn nó chứ. Thì cho Bible là po tiếng nghe nói là chuan Israel ra mà om te point bị thay Hebrew hậu nghe po. Te chuan Masoretic pointing ở trong chuan Adonai te, Adon te, long vowel le short vowel te anh thiar sanga. Tro Adoni chu pathian soinan voi khat ma man ani ngai lawa. Chu vel om nuwa Masoroti sau nan thiar sanga chu tanga pom chau chu ni a chui the ni ti jong kan theta ani le isu ai ting en soi an chini la ta tan oi le tu chong mi la a za thak zo don ni le isu en soi da ni en
sam za som chang khat thu ka lalpa thu chuak chuan ka lalpa ne na email ma te ke nga chana ka siam ma la zong ka ding lama thu ro ati a ti ati chon he chang he tharau lo ma isu soina ni tel ti ama isu ngei na soya ha ain zia na chuma thai bung som ni chang som li pali li nga marka bung som pa ni chang som thum paruk te lu ka bung som ni chang som li pathum ma tele tir ko peter ngei po tir ko ta bung ni chang som thum panga nem het le bok horop puelal pa te khi ye we ti kha ani a he parai chonga ti chuan bible le lin hawa hian ye we ti zelo adonai ti ani he parai tek sa chon ye we te ni lal pa ti nung jok isu soina khi adoni ti kha alo ni ta thum ta adoni kha pathian soina nan mangai lo nan ti kha lo ni ta din hun sang le za ro pui ta soina tong kam kha ni a ye we soina lo jok kha isu hian ama in soina na thang ta ti na ni che kalai te kha ni a ti chuan isu so hi kan oi du tam am je chu ye we chuan adoni ne na email ma te I ke nga chana ka siam ma lo zong ka ding lama thu ro ati ti chuan ye we chuan isu ne na mesia ne na email ma te ke nga chana ka siam ma lo zong ka ding lama thu ro ati ti na ni a tu tlung hui bi ka chon davida context ani wangin davida kha pathian in du saka hol him a choi moi a vo bi ti na ani ding lama thu te ka ding lam chu thil ti thaina long te no ti leng an ye mo ani lo mo adang lam lo re a thut tak le a thut tak lo nom je nei lo ding lam chu thil ti thaina po emo eng ti zong po chu no thil feila non literal pon thil feila davida chu pathian ding lama thu ti chu god's favoritism towards david ti na ni chu ong chia chuan god's favoritism towards messiah ti na ni le maya chu ni thut le din lam kan soi lo chu wangin isu christian ama chu adoni ti a in soi si chuan isu soi oi du si lo isu chau pathian a kan bia ti pol tek chan he aro pui lo kok mai chu ria ta thakok maya ti chuan a ziak ang chuan ti hi alo ni ta in siap thayam ka soi to lawang ke chuan tuna han ka soi zo thla ani da maya aka kai to ya chu wang isu krista in davidan ani chulal pa ti si chuan eng tin nge a fa pa ni thei tin a chala tro kan mu a chal le ta ni eng khang hawa kha a zo to te ka ti chuan davidan lal pa ti a zia chu tungi la yewe chuan ka lal pa adoni ni na adoni tak khani ta chu wangin vowel te hebrew grammar te achuti khati yewe YHVHWH etymology ne kan soya pointing eng mo kan soi ve hebrai tonga chuan te kan ti ni si chuan masoretic pointing te ring la isu hi jehowan di lo ti te ring mai la en zia dan ni rengala chu wangin tu na hebrai hau tanak le hebrai tong man dan na te le bible la hian isu hi jehowa ani lo ti hi masoretic text in nem nget bible in nem nget ti na ni chu oi tu kan oi lo ni chuan kan thu ni tok khala wa oi du le oi du lo chu thu ni masoretic text a rin tlang lo ta ran ti le mo ni nga kan lo nui top ma nga soi pa sai chu wang chuan ti kha ni mai che ro lal pa ti kha yewe ti kha adoni an ti ngai lo reng isu chu adoni ni thum eng yang sia isu chu yewe ani lo ti na ani mai ani chu zong chu kha masoretic text na min thil dan ani ya ti chon zai ra ma kha kan lep don ta ani zai ra ma kha reverend zai ra ma heb right thiam antia masoretic text chiar a tur set om takin engtin ya masoretic pointing kal thaka isu chu yewe ani ti ada the ama ka ni tro chu wangin heb right ni lo hian pu zai fa khan soi dikin ka heb right ni lo hian english tong kau che atam em awang a heb right nmm lovin english hian let zo do thak anga ti kha chiang ta a bible sim po kha chu chiang ranga chui tur dam tak oma ti chuan masoretic pointing kal thaki mi zo bible glossary po kan nei ti kha zep tur om lo reng ta kan tu danin kan no sil fia zui don ti kha chu kan thu ni
mà sẽ Hebrai trong lại Masoretic text Hebrai hậu tận nắc cái tỷ về trên là trong cái chọn tu nó cái sợi hi thiên lý nó thì tắc cái nói lộ chôn trong là chui lộ chú vàng anh iso hi yêu anh lâu thì khát giang ta anh point cho thùng thà ra iso cho lalpa này để thì voi sáng sớm point giang mà sẽ Adoni anh char char thì nè Hebrai trong Adoni ka Greek trong chọn Koreas anh tiêm mà làm đàn tắc bộ cái lo chú anh Hebrai trong mil pui chú Adoni char char kha đi đó thì nè chú vàng chọn anh point lalpa này thì khá lâu in giặc sáng sinh som sari point ni sẽ là Adoni anh char char thì nè anh mà khá atilem in atidang lam tổ chuông là va isu khá yêu anh phát reng reng là va chú bul bal chú này chiang ang chú tro chiang kan nó thiệt chuông lâu này chuông kan thu này thì cái hành suy lệ tay là có lúc sao bung đi trang của ama chuan pathian phong kim mất tin reng cho tắc sanh này nó reng si thì kan hua pathian phong kim nó cái isu thì khi chiang phát tiền chút tiền này chuan pathian phong kim chút tu nghe kan ti chuan Jehovah khan ni don lom ni YHWH an ti Jehovah Yahuwah Yahweh akha pathian phong kim chu ni pon lom ni mo tin ama chau lo ko chu pathian lalpa pathian dangan lo ti Deuteronomy bung ruk chang lia fia takin kan hu boka chu tin ni chuan Jehovah pathian phong kim alo ni si chuan Jehovah ni na zong kha afam kimin Isua khan fek ti nani ama chuan pathian phong kim tin reng tak sanei na ti in Isua pathian phong kim na fek avangin kim lo lovin afam kimin pathian phong kim ni na kha Isua ani chu cho nên chuan Jehovah kha pathian phong kim ani bok si chuan Jehovah ni na zong kha Isua akim vek ti nani chu wan chuan Jehovah ni na zong ama vek to kha Jehovah chu chandam nani tia ming Jehovah ming pu boka na tho tur chandam na ti ram put bel bok nen khan in moi ta em mai ni ti po kha khetel taila tila chan mathai bung som ni pariat chang som pakua kalula nam tinami zirtira te siamula pa le fo kha asan pain kan soi le nga tu na mi kha pathian fam kim na tin rem han te kha pathian na fam kim ma kha iso oma chan su iso pathian ani kan pa UPC te oneness ti eng emo heng ho hian lo rik ve ma hian Hypostatic Union of Christ ti te hi trinitarian te chuan nei vek to so wangin anon chat lai khonu ve em ma se beran tong ta chavewa pathian na ti hi Jehovah ti na ni lo ti se ta tha i zia hi kan tha lo ni hian an langa en ti nan pathian na an ti chuan tu emo kha pathian ta ama ti pathian tu kha ni ta ni pathian na chu enge chung ho chu ni thayang thi thei lo ni na te eng kim ria ni na te khoi mu na oma ni na te i khma ngai na tom nei lo ni na a ze tha le thil ti theina chung nung tak supremacy engemo an nei kha ani ti chiang ta ama ti pathian tu ka ani le khat tiang khap nei mi lo se pathian kan ti hian pathian kan ti ngem ti lawang tra pathian ni khat ling don no chu wang chan ama ti pathian tu a pathian na chu khang khan hi a thil nu ni lawa khang hawa ama engemo hawa e thu nei na te thil ti thai na te ro pui na te thi thei lo na tiang chi kha ama ti pathian tu ani a ke ni hi thi thei kan ni a du ti thei kan ni lawa kan thu em lawa nak tu ko nge thling don po kan tha lo eng ma kan tha thei lawa chu wang chan pathian ti ko chi kan ni lawa chu wang ke ma ni a hian lawa tama pathian na lo kha ke ma ni a hian e pathian na si ke ma ni lo hi atam em awangin ke ni la pathian chu ti khan kein kar in lat ziat kha te khan a lo longa ama ti pathian tu chu nge ni pathian na chu nge ni ti khati kha chiang em ya chiang ang thro chu wangin pathian attribute ni minung ni laven chu lai chu sia tur ni chu ti ni chuan i pathian na ti chu Jehovah ti na no Jehovah chu minung pakhat Hebrai ho pathian hing personal name ani awangin Jehovah ti hi pathian na ti na ni ngai lo ti suta ila chu wang Isu Krista kham pathian na fam ki ma om ti chuan ama khan mishing ni si khan thu nai na te thil ti thai na te eng kim kha ala
ti na ania chan chu achiang reng mi thi te kai thawa dam lo te ti dama thipui te hau re atro thul ani em a pathian na kha fam kim takin lo om reng ti na zok ani ni lo chon minung anga kan soi don chon i je hawa a kan a pathian na hau kha minung dan omangai do na pathian ti hi pathian na te je hawa ti na ni lovin abstract noun pathian attribute engemo thil ti theina da ro puina thu nei na thi thei lo na engemo khang ho zo ka pathian na ti hina ko chu ni ti kha ria ila ina pathian na chu pa ni je hawa ni han ti an soi don chon dictionary anu line chama yang tu man divinity godhead te je hawa ti an thil fi la chu wangin om je shelo mol do ho thil soi hi anu je thlak ka te kha eng ti na mani lo reng isu ti pathian tu chu enge jehowa ni le ni lo lam ni lo jehowa ti pathian tu po chu enge jehowa ti khani lo ama a om ro pui na te thu nei na te engkim chunga thu nei tu engkim ria khoi mun po om the thil ti the na zong nei tu ani na te siam tu ni na te khang khani zo jehowa ti ka chu a ming ani chu wangin jehowa kha minung pakhat ming ani minung pakhat soina ni si chuan pathian na fam kim chu jehowa ti na hi ani lo san pa sim ti ka sia ila eng bible chang sil fian na mani lo khang ka zo chui ri la khoi ma verse ne na nak pong ai lawa eng nge pathian na ti ka ria chuan a fel sa em pathian na ti te minung choi kan han chho ta the na a pathian na ne na tong trai han ti ka tiang vel kha kan ni kan nói khop mai ma thai a chan sei ti ri la pa le tharau thiang lim binga chon bapti sula thu ka pek zong zong cheu pom turin zir tir u ti in ilali su khan azir ti te kha a tirani ti kan huwa heta po hiam pa le tharau thiang lim ti hi pathian fam kim na soina ni a chu pa le tharau thiang lim pathian ni na fam kim chu isua a om vekani ti kha riat tu ania pathian ni na fam kim pa le tharau thiang lim ni na kha isu a om ta wangin khami pathian ni na fam kim nei tu kha yashua isua an lo ti ta chu ming la chu jehovah ming ni in jehovah chu chandam tu ni ti na ni boxia chu wangin pentecost ni a isua zirtir ten isua minga baptisma an chantir khan pathian fam kim ni na nei fek tu jehovah minga chantir ni ti kha alo lang chiang ta ni chuti ni chon pa le tharau tiang lim minga baptist do u te isua na atir la azir pentecost ni isua minga an chantir kha thil in kokal alo ni reng lo pathian fam kim na zong nei tu kha isua ni thata wangin pa le tharau thiang lim han te jehovah ni na zong kha isua kim vek to wangin chu isua ming chu pathian fam kim ming ani ti kha alo lang chiang ta chu wang chuan pentecost ni isua minga baptisma an chantir chi khan pathian ni na zong nei tu ming an changa fam kim lo pathian ni na fam kim lo chete ma om lovin isua minga baptisma an chan chi khan yashua mesia ani ta wa khan ia ti chu jehovah ti na ni shua ti chu chandam na ni da poka chumi minga baptisma chang te kha jehovah minga baptisma chang pathian fam kim na zong nei tu minga baptisma chang ani ti hi kan khenge ngai to ra ni ang hei mi a video hi tlai ma zong ala ma ka du to khong ha ta hian ka ti bak hina khina ka ti chun jom mang chan cho sei lu tuk ton in ka ria Trinity tran chan than ne riat kha eng tin tin ama phe tlak ve phe ta tuma rem lawin a thiam si lawa zep lawa chon a thiam ka ti lawa ama ai thiam in om in ka ringa e on zinga po a thila soi thaya nal tha ve a he lampang he ati thaya ni deuh mai han lin tu rom reng lawa isu zaw ming pu pakhat chon om thai ati chu isu kristan yaron pu ti nuwa isu ming pu dang om ate ti le ka ti mai kha ni ma hi chiang vak lawa ka tiang lama khan a choi nu ka re to vak lo ka ti na ni lo chiang lo ka ti khan chiang tak hian engma hi clarify lawa pathian ming chu tunge ti poka soi chuang lo isu nge je hawa ti khia da isu azok hi ni ti chuang reng lawa je hawa azok hi ni ti chuang reng bok lawa a soi phei isu khan je hawa ming ron pu a ti kha ni a thu na chu
chu po chu ti chiang chuang lova pa le fa pa le tharau thiang hlim aron na soi sa ma chu ta baptisman soi lu ta river ron aim le ta sa ma river aim te ka chen pa pa ka tin river aim dik tak chu alo ni hi ka ti beta o river aim pu river aim ta on pu river aim khan ma thaya bung som ni pare chang som pu ko he na greek ka po genitive construction vekin oma e baptizing them in the name of the father ati atra the chuan and the son and the holy spirit ti lovin and of the son and of the holy spirit ti angial lang na e anni soidan anga kan soidon ani chuan and of the father pa ming tunge and of the and genitive construction strengthen om ka and of the son fa pa ming chu tunge isua pa ming tunge jehovah and of the holy ghost ming chu tunge ka tiang a zo tur kha ti don ti na ni sumo soi ka ti zo a soi e ke mo ni chon ma se chu tu imperative sentence om je hi ni lawa tian non boya ai ipate pu ya nen son chian thatak kan ni a tu na kan har sa khop ma ya cho i tu po kan nei don lo ke ga dam lo na ka thok thai box si lo dora lab lei ba kan nga to box si chu wangin e vakalla ke ka kal thei lo he kana a khum batin ka oma chu wang chon nang vakalla ipate pu ya ta ina chuan i kan in chian that na hing chalin poisa pu vadil ngot mai te ti sila an in chian that na hing chu inge ting tunge zo ta tu man an zo na chu wang kha tiang imperative sentence a enge mo hinga thil in deal turte thil ti turte kan in ter hian tu man in chen that nem hing chu enge tunge an ti lawang chu tiang chon ti lo tur chu wangin ending e note pang khan na so yang kapa in kan in chen that nam hing chan hei le chang lo in chen that to chu mi kan chen that na awang chuan chu mi kan chen that na chal chuan poisam lo puk tir te ti a ti khara soi mai do na ni kan in chen that nam hing chu tu nge ti zo tral thum lo chu imperative sentence kal da na ni a chu wangin ma thai bung som ni pare chang som pok po hin khang ming pa le fa pa le tharau thiang hlim ming te ka chama baptist tur ti na ani a de ter ko te ne nei kal na om lo ter ko ta khan ante ter ko te a kan hu abung ni chang sa re a ming ti reng hi sem by the authority of the net te ni a in the authority thu nei na tu emo thu nei na mang nei tu emo thu pek kinga tu emo ai o a thil ti na ni bung li chang sare kan mo nang ni hi tu dam lo tin ti dama heng thil ti thaina le eng emo hi tu mingin ngai tin te peter khan nazareth isu christa mingin tin sanga tara isu atin an au ni lo re so van an thil ti dam lo ti dam te le eng emo kha isu thu nei na le isu thu pe ka ti ni ti na ni a so van isu minga baptism chang po chu isu thu nei na isu thu pek na zirtir anga baptism chang ti na ni a chu mi chandan tur chu ba bai bula kan hu om chun chu ma thai bung som ni pare chang som pokwa chi ani chu wangin trinitarian formula in chan tu ti hi bible in zia kan ni a chiang em soi thak dan om lo pathian som kim ni na ni han ti vele ringot mai chu grammar soi ve box hi hian ami kamak hi eng ma hian thale chung lo lai hi abui thak ani bok ti kha kan soi le anga te chuan ti khan isu christa hming baptisma om che chu lo ni ta a rem baptismal formula hi kan thiam tuna imperative sentence so yang khan thil ti tura intina antina tong tai tura inti pon formula oma chu isu hming in dil tur ni chu bap tong tai dan formula bible kan ho ni isu hming in dil tur mari hming in dil dai tur ni lo min zir tir lo chu tong tai dan formula ani phota tro ti chon baptismal formula enge simulain suang ai damna isu christa hming baptisma chang ro ti formula ni lo baptisma chu a baptist tu tur ta ne na a formula pek ni che a chan chu a chang tu tur formula kha a ken thuam lo tan tang kai na om lo reng eng ma ti tu mai lo anon baptist nga ni kha na lo do mai do ni chu wang chuan a baptist tu tur ta ne na formula pek tur ni Peteran baptisma chang tura ti te kha a baptist tu tur te ni lo baptisma chang tur te ni chu wangin Peteran simulan suang adam nai chu hming baptisma chang ro ati vela kha
baptismal formula pelava Isua Christa thupe ka baptisma chang turina ti kha achiang ngal sam chima baptismal formula am chon ma thaya bung som ni pariata a baptist tu tur tan hena mi baptist dona cham tur ape achiang reng chu grammatical tak po khan kan analyze na soyani kha shaya ila chu wangin baptismal formula lo po hriat chan lo ta hi aboi thak em a chuan tel kau ta bung som hnik man hiam ni Isua Christa lalpa ming lam la ti ta po om kha nge ma trong trai ni ti chiang renga rom se ka lalpa ming lam piang chu chan damin an omang ti alo ni le chu wang tu ma baptisma changlai lalpa Isua tin au lo ngai lo rang chu baptismal formula ni lo zia ta po chu ti chiang tu la ni le ta zela trong trai ya pathian be chunga pathian he na in hlan chunga baptisma changani te ka chiang rang ani khang ta po chu ani a baptismal formula am chon chu bible a hian zong in kumsang som pok keu equal vel mai la mathaya bung som ni pare chang som pok wa chi a om te chon baptismal formula lo sha thiam lo chon nei so hingin baptisma chang ro ti lo ma han ti le ga ti lo ma se baptismal formula ni lo kan ti zo ti lai kha min riat sak ula a tha om mang hei dar kar khat le chan ve do ni ta in sa thun om ka ti ki ni yang mai so tan chon rei lu tu tro i du to kang on tu na min som ni paruk le ti ani a nakina than pa in kan en sak le ton ne chu wangen pa le fa pa le tharau thiang lim ti hi Isua pathian na fam kim ni lawen pathian na om zia chu kan soi kha pa le fa pa le tharau thiang lim pathian na minung pathum pathian ni na in tlok minung pathum te trinity soi na jok ani ti hi chiang takin zep turom lawin le phat rual ni lawin alo langa nial tu te noi deuh nu thak deuh nan niala nel thak na tur po an thre chuang lawa thil eng emo an soya an riat kwal ve vak rem lawin chang ela soi bel tu man soi ang mai hian a han ti ve ta thin tak na chu a be nge tak lo ti hi a chiang em a chan chu an pung chak lo ani tana eng po ni ro se te khan kan du tok anga Trinity hi Bible in azir tir version pa rim mani ti hi set phat tur ni pa le tharau thiang lim hi pathian an ni adang om lo chu zong chu tu he video atanga kan hu chian thai chu ni